Whakawhiti ki te whenua o ahi Treiria I hui te kapa haka toa o Te Whenua Moemoeā a Te Kahu Ariki I ngā rangi tatanei. Kia kite ai, ko wai ka whakataetai I ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane ki te whakawhaiti o rātou whakaaro ki ngā hua nui me te mana nui o te kapa haka me ngā tikanga Māori ki roto I ngā hapori o te rohe. Kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Potaka Maipi. Waiho mā te ahurea hei tui ngā iwi e noho ana ki te Whenua Moemoeā. When we maintain culture, we maintain connection to tradition, we enrich our community. In Logan, we know that diversity is our greatest strength. So it's not something we just celebrate on special occasions, it's something we want to see every single day. And the only way we do that is by supporting the people who are passing culture on from one generation to the next. I mahi tahi te iwi Māori me te iwi taketake ki kuini whenua aha ko te aha, kei te aro mai ngā mema pāremata Pākehā. Tuku ana te tono ki ngā mema o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira. Haere mai, tuatahi ake nā runga I te aroha me te tui, tuarua, hiahara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaki nei I a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga I te papatuawai o te matatini. Kau e waiho mā ngā kaikiri hei kau e ngā kōrero mo te katoa. For many of us, it's really difficult and also saddening to hear that discussion happening in our community. But days like today and relationships that all of us have with people from around the world who now call Queensland home just reinforce the fact that we are a strong multicultural community. And the Māori community in particular, who've contributed so much to our state and our nation for so long, are really vital parts of that. E whia ke nei ngā mano Māori ka whai kāinga hau ki Piripane. We have a lot of kaupapa Māori over here, and we know that, in order for us to run our events, we need putea. And so we like to involve all of our members of parliament and the local councils, and they love to be a part of what we're actually doing. When they see what we do, they want to be a part of it and of course, help support us and contribute finances towards our kaupapa. Kei te mōhio mai koutou kei te whai puni hou te kapa tamatoa ki Piripane. We're the only city in the country that's got a connection like what Logan has with the Wars. They run the Warriors Inspire Logan program, which is about building better humans. It's not just about talent pathways for great footballers, but it's about job opportunities, passing on culture, giving confidence and keeping those young men and women connected to positive role models through sport. It's an amazing and unique program, and the Wars are playing much better since they started doing it. So being close to Logan is making it hopefully all the way to the grand final, boys. Potaka Maipi, Te Karere.